Termobužir bez lepka. Termobužir predstavlja tehničko rešenje kojim se, zahvaljujući specifičnom materijalu, uz pomoć temperature, vrši njegovo skupljanje i time ostvaruje zaštita i izolacija osnovnog materijala. Termobužir se bira prema prečniku materijala koji se izoluje. Unutrašnji prečnik termobužira pre skupljanja mora biti 10 do 15% veći od prečnika materijala koji izolujemo. Preporučena temperatura pri skupljanju termobužira je maksimalno 200 stepeni Celzijusa. Prilikom grejanja najkvalitetniji rezultat skupljanja termobužira ostvaruje se upotrebom industrijskog fena sa kontrolisanom temperaturom. Osobine termobužira: velika fleksibilnost, otpornost na plamen, lako se može pisati i vršiti obeležavanje po termobužiru, otvaranje na elektroproboj. Namena termobužira: električna izolacija, mehanička zaštita, označavanje, smanjenje istezanja, zaštita od korozije.